Danas s ovim turomobilom idemo na more. Ti se sada pitaš kako? Vrlo je jednostavno, ali prvo ga trebamo otpakirati. Pogledaj ti kolika je ova kutija. Uglavnom ova kutija ima nekih 40 kila, što je onako... A u ovoj kutiji je Awesome DT2 Pro. Ajmo otvoriti dio kutije, znači ja sam ovo samo... ok, ajmo dalje. Koliko tu stvari ima. Dobro, uputstva, to nam actually ni ne treba. Šta je ovo? Ovo je punjač. Ljudi, inače, mislim, ovo je bolesna mašina. Biće jako zanimljivo putovanje, ne znam ni šta je ovo. Ne laži, da, ima onu karticu da se može otključati s karticom i zaključati, ne treba ti ključ. Ok, ovo je nešto u vrećici, nemam pojma, nešto, neke gume, nemam pojma. Sad ćemo mi vidjeti kad njega zapravo otvorimo. Ljudi, pogledajte kako ovo izgleda, kaj je ovo? Ovo je ogromno. Mislim da će ovo biti ludo putovanje. Ovo trebamo očerafiti kako bismo mogli actually guvernal podići, logično. Znači ovo je zaštita koju povučeš i onda podigneš. To ne mogu s jednom rukom. Tako da ćemo to morati iz obje ruke. Hajmo mi to. Znači, opa. Dobro, čekaj, kaj sad ne ide? Aha, moraš jače, dobro je. Kako je to mašina. Nakon što sam skinuo svu zaštitnu foliju, bilo je vrijeme da postavim volan. Točnije da ga pričvrstim. Sad moramo ovaj ekran složiti gore, lijepo ga namontirati, tu ga prišrafiti i da možemo vidjeti sve zapravo i brzinu i svašta nešto ima ovo čudo. Sad ga treba izvaditi iz kutije, valjda sam sve povezao. Vidit ćemo, ne znam je se tu može uhvatiti. Vidit ćemo, trebati... Ajmo! Frende moj, ovo je ogromno. Treba će ovo nositi u vlak. Romobil koji mi je poslala ekipa sa stranice Geekbuying. Radi se o Awesome DT2 Pro električnom romobilu sa dva motora od 1100 W. Domet mu je 115 km, a maksimalna brzina 70 km/h. Ima hidraulične kočnice, suspenzije, tako da će ovo biti jako zabavno putovanje. Imate prvi link u opisu samog videa, romobil i kod za popust. I ako nešto kupujete na njihovoj stranici, koristite moj link jer time pomažete mom kanalu. Hvala vam puno. Sad ćemo skinuti ovu foliju sa ekrana koja je najuzbutljivija. Aha, okej. Dobro, ali sačuvat ćemo to. Ljudi, baterija još uvijek radi. Na eko modu je... Holy moly. Ček, ne znam. Ne znam kaj ja radim s njim. Pogledajte kako ovo brutalno svijetli, man. I ovo su žmigavci. Pogledaj, ima žmigavce. A ovo, gledaj ti ovo. Oni naprijed svijetli. Pogledaj kako dobro izgleda. Gledaj ti kaj... Ma ne, ljudi, ovo će biti brutalna vožnja. Holy moly kaj ovo. Vrijeme da dođe novi dan i da krenemo na more. Dobro jutro, evo nas u novom danu gdje avantura zapravo kreće. A romobil je spreman, ja sam spreman, obukao sam se kaj sam obukao. Nemam nikakvu odjeću, ništa pretjerano na sebi. Znači, outfit check, znači ocijenite me od 1 do 10, znači pogledaj. Znači, pogledaj ti ovaj outfit i tak idemo na more. Znači, nema zezancije, mislim, tamo smo spremni za dobru avanturicu. Romobil je spreman cijeli. Ovdje se namjestio nosač od drona gdje bi trebao ići ekran. Ovdje ide jedna kamerica. Druga kamerica nam je na kacigi, jer zakonski morate imati kacigu kada vozite romobil. Imaćemo kacigu za svaki slučaj da nas neko ne zaustavi. Mislim, ne neko, nego policija. Tako da. Plan je ovakav. Idemo kupiti nešto za pojas, onda idemo na vlak do jednog dijela, da dođemo do makadama i onda idemo vidjeti kakav će ovo biti zapravo romobil, koliko je jak i koliko će nam zapravo biti zabavno. I da li ćemo uopće i doći do mora ili će Istrijan mora doći po mene. To ćemo vidjeti. Ok, možemo krenuti. Iskreno, bolesno ide. Joj, ali nisam upalo ovu. Ok. Kako ovo ide brzo, stari moj. Još sam na eko. Neću ni povisivati ništa za brzinu, ni paliti motore. Još ću se ubiti, stari moj, čekaj. Uglavnom, vozimo se po ograničenju, kako bi trebali, po zakonu, ali ne znači da kasnije, kada bude prave prilike, nećemo. Normalno da neću voziti po ograničenju kako bi trebali voziti, ali će biti jako zanimljivo. Ali iskreno, malo je hladno, krenuli su malo hladniji dani, sad je jutro, kasnije će biti malo toplije pa će biti ok. Ali za sad je užasno hladno. Sad sreća, pa sad taj početni dio se vozim sa vlakom, pa će nam biti dobro. Ono tamo je moja prva prepreka jer moramo se popesti na te stepenice, što znači moramo ga sklapati. A joj, vidi ovo.
Ne vezi. Ali dobro, nije to teško. Ovo čarafimo da izađe ovaj van. Uzmemo ovo, podignem skroz visoko. Sad ovo dolje. Opa. Vidiš da nije ni sjelo. Čekaj, opa. To, bum. Okrenem. To, 35 kila. Manje mislim da ima čak i 40. 35. Evo ga, ide KC. Uoba. Evo ga. Riješeno. Neću lagat, malo me umorilo. A vidite kaj on slada, koliko je on rubnika. Koliko imamo sati? 8:30 je, taman. Primjer kako treba gledati. Gospođo, treba gledati da tu zebra. Ne. Ajmo vidjeti sad na ovome. Na knap. Još sam išao bočno, trebao sam ići više ravnije. Ali dobro, actually nije loše. Evo nas u vlaku, pogledaj ovo. Tu smo se sparkirali. Baci ga je tamo ću sjediti. I možemo krenuti. Kada smo s vlakom stigli do Jastrebarskog, morali smo presjedati busom kako bismo došli do Karlovca, jer radi nešto na željeznici, tako da smo iz Karlovca onda morali sjesti u vlak i onda stižemo u Ogulin. Evo nas u Ogulinu. Nakon što sam stigao u Ogulin, sreo sam 4 legende koje su išle iz prakse kući. Čekaj, koliko vam mora domet? Koliko? Koliko domet može? Ja, znaš šta, to ti se ovisi, mislim, po specifikacijama kaže 115 km, a vi ste sad na Gablecu, a? Ne, sad imamo doma. Doma idete? A dobro, 12, da, pol 1. Aha, okej. A nemamo položenu zaštitu na radu, pa slobodno. Pa kako ste mogli otići na praksu onda? A moramo nešto učiti. Profesor je govorio. A dečki, znate šta ću vam reći, ta zaštita na radu vam je ništa. Pa ništa, to budete položili taj ispit u sekundi. To vam je samo ono kad budete imali predavanje o tome. A jeste, ma to kad čuješ to ti je to. A sve ostalo ti je logično zaključeno, ono kao kak pomoć nekom, jedino prva pomoć kao sama po sebi. To sam išao na natjecanje pa mi je lagano. A, pa onda ti to lagano, da. Malo smo se ispričali i slikali i to je to. Avantura može početi. Oh yeah, my friend. Znači na kružnom toku idemo van. Ma daj, mogu i po cesti se voziti. I dalje ću biti u ekoju da što više štedimo bateriju, tako da možemo dalje se voziti. Ajmo, znači tamo moramo izaći van. Znate šta je najveći problem? Ja ne bi smjelo u kružni tok uopće ući tako. Ali ja idem. Jer sam crazy. Hidraulika moja. Ode kamera. Ovo će biti dobra avantura. Već vidim. Će se moći popesti ovaj romobil. Ma ide to njemu. Bez problema. Moramo pratiti navigaciju. Navigaciju nažalost nemam složenu da ju mogu vidjeti, ali dobro, samo ravno imamo. Ok. Imamo nogostup, pa ću nogostup koristiti. Neće smetati ljudima na cesti. Da svakak ne vozim nešto brzo. Pošto je uzbrdo, samo ću prebaciti u sport mod. Ovo sam prebacio. Gle ovo uzbrdo kako idemo. Pa ljudi gledaju romobil. Crazy. Izlazimo iz Ogulina, idemo prema Rijeci, znači Vrbovsko, samo ravno kaže. Ok, vozimo se 31 na sat dok smo u ekoju. Kada prebacimo u... Čekaj, prebacit ćemo u full race. I full race bez dual motora trebali bismo biti brzi. Ovo bi trebalo biti jako nas. Sad ću ubaciti dual motore. 42, 43 se vozimo, idemo dual motori, gle ovo, gle ovo! Frende moj! Gledaj ti brzinu! 60! A ne smemo tako brzo voziti, tu je 30.
Au. A mi čovjek iz traktora mahnuo. Maknut ćemo ove dual motore isključit, da ne trošimo bateriju. Kako se osjeti razlika kad prebaciš sa race na eko, ali opet je i ugodno i na eko se voziti 30, evo taman po ograničenju kak bi trebali se voziti. Što je najveće, ljudi gledaju stalno ko je ovaj lik na romobilu se vozika. Znači s 31 na ovo brdo smo pali na 20 i nešto. Autić nas prelazi, ni nam dobro. Gledam i razmišlja si kaj ovaj frajer radi na romobilu ovdje. Frende, ja te budem stigo, nisi ni svjestan kad ja dam gas. Nije svjestan kakvu mašinu to Casey vozi. Razumiješ me? Nije svjestan. A vidi, s jednom rukom se vozim i tak. Ne smijemo se sestati, moramo poštivati pravila, tako da Casey se baca dalje na vožnju. Gle, gušter bio, au. Kak je bio mali, trebali ste ga vidjeti kak slatki gušter. Primorsko-goranska županija, dobrodošli. Willkommen Benduen, ne znam to izgovoriti na francuskom, talijanskom, mislim da je na talijanskom iskreno. Jesi pripremio pilu ako meni moja pila crkne? Spremna je, spremna je. Jao, sunce li ti nećeš li doći? Ti kak si brz, ja bom roštilj nabaco. No, pa se čujemo. Ajde, vidimo se. Ajde, bok! Ajde, sretno, čao, čao. Hvala, bok. Ovdje ga uopće ja ne dajem gas, ništa, sam ide. Nisam ga ni zatjerao, ni ništa, nego sam ide po sebi. Tako da ću ga pustiti tako da mi štedi što više baterije. Ali ovo je dobro. Još ako ima onaj mod da se može, da vraća malo energije, to je bilo top. Ali ide, gledajte koliko, 34 na sat se vozim bez gasa, bez ičega, ništa, sam ide. Sam je odlučio čovjek da ide. Wow. I komarci lete svuda oko nas. Kako idemo. Sad ćemo mi lijepo spojiti ovaj moj drončić. Idemo. A Lipi mene malo prati. Kako on mene prati, ja ga volim, ne znaš? Kako je dobar, Sad se nadam da neće neki auto doletit. Ali ovo predobro, znači gledao, 2000 metara, pazite, sklisko. Točnije odranjivanje kamenja. Ili ti ga... Pazi se. Lete su. My drone. Lost connection. Dobro. Chill. Guy, chill. Ne znam di je pao. Pao je negdje. Ja sam ga pregazil. Jao. Ja sam pregazil svog drona. Buraz, ja njega nisam vidjel. Dobro, nije ništa. Dobro, malo se ovo. A mislim, dron će raditi dalje. Pa ja s ovim dronom nemam nikad sreće. Frende moj, ovaj dron je tak dobar i ja nemam sreće s njim. On i dalje radi, kako gospodin. Ja sam njega pregazil s ovom težinom. Ljudi, svi svjesni kaj je to? Ja sam njega pregazil. Joj, mene joj. Koji sam ja konj. Sve u svemu, dron je ispravan i radi normalno kao što je i radio. Nije se ništa drugo oštetilo osim to malo gore što se izgulilo, ali to je totalno nebitna stvar. Razlog zašto sam ga pregazio je vjerovatno zato što se nisam fokusirao na cestu, već na bočni dio, točnije na kolnik sami, i gledao sam možda da nije u nekom grmlju. Nažalost nije bio je na cesti i to smo ga pregazili. Prvi put šta mi se desilo s njim je upao mi u vodu i sva sreća su mi poslali novi i sad... Eto, opet napravim glupost. Znači nekih pola sata, 23 km smo prošli. Možda malo više, nek bude i 40 minuta, ali dalje jako puno smo prošli. I dalje imamo dosta baterije, tako da vidit ćemo kako će to sve izgledati. Vidit ćemo da li ćemo staviti na cjedilu romobil ili će Istrijan morati doći po mene. To ćemo vidjeti. Ali i dalje ljudi ne mogu vjerovati da sam ja sa ceste svoj vlastiti dron pogazio. Ne mogu to vjerovat, ne si oprosti to. Ali ljudi, ova šuma i priroda, opa, moram paziti s jednom rukom, vozim
je brutalna. I imam jedan problem, a to je da jednostavno kad se krenem voziti je hladno. Čak i kad staneš je hladno, ali kad kreneš naježim se sav, nije mi dobro. Baš se sjeti ta vlažnost zraka zato što je padalo ovih dana kiša, ali dobro, ajde, bar nije vruće ako ništa drugo. Mislim, možda bi mi čak bilo draže da je vruće zato što bi onda mogao, lijepo mi bilo kad bi se vozio, tako da da. Joj, napokon sunca malo da me ugrije, to bože, to! Kako ide uopće gas ne stavljam, ne stišem, idem 37 na sat. Koliko sam ja onda išao s biciklima, ono, kad smo se vozili, Leon i ja, išli smo još brže. Ja bih rekao da smo čak išli i 60, i 70. Vrbovsko, gledi ovo, ovaj grašak, mahune, gle paprike. Frende moji, idemo ka ludi, gledaj kakve smo ludi. Ajmo ovo klika prestići, prebacio sam u sport i opalio sam dual motore, ajmo ga prestići. Au. To je... A mogli bi... A ne znam, ne znam koliko je to pametno. Ne znam. A nama je crveno. Okej, crveno. Tek. Ali nam je crveno, nema veze. Da, s romobilom smo. Mi se možemo i po tom voziti, gledaj ti šta radi on. Kakva policajka. Da me zaustavila, ne bih se žalio, iskreno. Uopće ja ne dajem gasa ovom čudu, on sam ide, ljudi, sam ide. 50 na sat, dobro, ja sam na 45, ali uopće ne dajem gasa. 37 mi kaže, ovdje onda laže. Trebamo preko tog mosta proći. A do tada dok mi čekamo, prebacit ćemo na sport, race i upaliti ćemo duple motore. Ja sam možda čak i malo prebrzi. Ali dobro, moram upaliti, gledajte koje je to uzbrdo. Kako smo se vidjeli. Oj, kako smo se Leon i ja ovdje namučili popesti, a gledaj, sad smo došli easy. Gospođo, ne smijete puštati kočnicu. O, ga lupa po kamenju, znači nije mu dobro. Ja ovdje sam mogao recimo s običnim romobilom preletit i potrgat se, ali ovo je dobro ispalo na kraju. Ne vjerujem, izlazimo iz Vrbovskog, a ovdje smo se Leon i ja namučili da bi uopće došli do ovdje. Ja smo rekli kao, pa vjerovatno je ovo kraj brdima, ali ne, tek i dalje ima brda, tako da, skuter je brutalan. Kako je drugčije, ali iskreno ljepše mi je biciklom, neću vas lagat. Lijepo mi je i ovo, neću lagat, ali mi nije toliko uzbudljivo koliko mi je uzbudljivije kad idem sa biciklom, realno. Ovdje je predivno, ne znam se vidi, ali 55 km smo prošli sa njim i iskreno najudobnije vožnje ikad. E sad, malo ćemo odmoriti. Koliko je tako udoban i sjedit na njemu je tako udobno, nemam pojma, predobar je. Sad, kupio sam bilo u trgovini bombone, gumene, pa ću malo si to uzeti. Kupio sam si ne za popit, Kiki bomboni, gumioze. Nice. Toliko su dobri, znači ne mogu vam pisat. Obožavam. Ako ih vi isto volite, pišite to dolje u komentaru. I naravno na Kiki slobodno se možeš javiti. Malo smo odmorili, sad je 3 sata. Mislim da je vrijeme da krenemo dalje. Nema zezancije. Sve na broju, sve smo uzeli, nismo ništa stavili. Možemo krenuti samo da vidimo navigaciju još prije što krenemo. Čisto da ne fulamo nešto što nismo smjeli. Dobar dan. A kak vidiš da sam s takve daljine mene vidiš, ono kak? To sam te vidio da si sjela, tamo. Di si me vidio? Na Vrbovskom.
Aha. Prolazio sam s autom. A ti si s autom prolazio, dobar dan, Bobok. Oprosti, možda. Ma ništa, jel mogu s kacigom ili moram Naravno, skinuti? naravno. Hvala. Ma ništa, legenda. Ma ne treba ništa, hvala. Pa ne treba, pa ne mogu se umorit na ovome. Idem za Rijeku. Al na romobilu kao mala. Super je. Lijepo je vama tu. Ja sam vas sreo, tebe i Di? Jel da? Da, ovdje smo umrli. Prolazio sam ja na biciklu. Aha, ti si bio onda? A, okej. Ali mi smo i tu umrli, ali kad smo mi došli u šumu, onu gore, ona je smrt. Još smo bili u pola noći gore u šumi. Užas. Ali dobro je bilo. Ništa, živite, svako dobro, pozdrav. Hvala također, bok. Ajoj, divni ljudi. Kak je mene legenda. Vidla me. Ja još gledam, kako on zna da sam ja na romobilu i imam još kacigu. Car. Legenda. Evo nas u školi. Kak je fora se ovo obić, a nisam se pomučio ništa. Dobro, treba stajati, nositi tu torbu, ali opet kao nije ništa strašno. Ajde, ovaj dvorac sad. Gledajte koje je to imanje. Tripne. Ak ti ja zatrugu me. Aj. Ma dobre ti meni. Sa... 2 kilometara planinarski dom. Evo idemo Istrijana zvat. Ili da negdje idemo puniti bateriju. Zamisli. U romobilu je ostalo nešto baterije i sva se reša pa smo došli u Ravnu Goru gdje smo se i mogli spuštati. Tako da sam nastavio još uvijek voziti dok nismo došli do centra Ravne Gore i tek tad zovemo Istrijana da dođe po nas. Znači na 70 km smo ripnuli. Zovemo Istrijana. O, mladić je upalio kameru. Kako smo? Šta ti glumiš s tom kacigom? A kaj glumim, nemam bateriju više. Ja sam ti u Ravna Gora. Ravnoj Gori si. To ti je 50 km od Rijeke. I čak bi ti trebalo prije tamo uzeti? Pa, ako mladi gospodin može, ne. Aj vidimo se onda, pošaljem ti ja lokaciju. Može. Ajde, Bogić. Ajde, čao. Pusa. Kak ja njega volim zezati je. Moramo poslati lokaciju da dođe. Znači 1,5 sata ću ga čekat. Ali ne veze. Bolje išta nego ništa. Ja sam mislio da će doći do mora, ali neću ni tako uspjet. Rip. Uglavnom, sandvič sa tirolskom. Album smrdel. Kaj mi ne bu dobro. I s majonezom po glavu. Koliki sandvič je, kak je ripnula baterija, ne kužim. Ja imam neki feeling da ja nisam na pumpu gumu. Da sam se vozio s praznim gumama, ali ne izgleda tako. Dobar dan, moje poštovanje. Marko majstor, s druge strane recite. Vidite 10 minuta kod mene, mnogo lepo. Možda budem vidjel to more po danu, a? Kak sam ga zeznul, Znači, dobro. Aj, vidimo se. Ajde, bog. Istrijan dolazi po mene. Upoznao sam ovu malu legendu koja je pričala sa mnom dok sam čekao Istrijana. Htio se slikat sa mnom, ali nažalost nije imao telefon i onda sam ja došao na ideju da snimim ovo i neko uzme ovo kao screenshot iz videa. Tako da je veliki pozdrav za njega. Vidi taksija, hej. Vidi ko je došao. Dobar dan, moje poštovanje. A ne bomo se zagrlili.
Došao je taksi, napokon. Taksist. Da. Na mjestu. Vidi kako je se sredio, Jel bu to stalo uopće unutra? Ma jo. Pogledaj kako je velik. Reciklira, čovjek je reciklira, nema zezancije. Nemoj lagat. Fuca, a? A treba je napumpat, Ima njaj za napumpat, ne brinu. Imaš? Istrijan, vidi, gle. Opa! Ne, prazna je. Kad se pravi nogometaš. Legenda, uživaj. Ajde. Hvala također, uživaj. Ajde, Bobok. Ti ćeš ga dignuti da vidim da li ga možeš dignuti. Tako težak je. Ja kažem da neće. Koliko ćemo se kladiti? Uvečer. Ne, dignut ćeš ga sigurno. Ma dobro, to je lagano. Da ćeš ga moći ubaciti. Ja. Ljudi, neće ga uspjeti ubaciti. Sad ćemo vidjeti. Je ti to prijatelj? Da. Kasniš prijatelju. Pa kak to? Pa kako ti je tak veliki? Je li to L bicikl? M? Da. Onda si ti mali. Evo ga, vrijeđa. Ma neće ga prebaciti sigurno. E sad, ne ide tako unutra, mora se sklopiti. Sklapa se. Ma ja. Aj, primite gospodine. Ajde, hvala ti gospodine. Primite da me snimite. Ajde, da gospodin. Čekaj, znači da mu pokažemo. Da ti ne bi plotno. Ma neće. Jesi vidio Istrijan? Opa, aj ga sad probaj dignut. Čekaj. Da ćemo ručiti Čekaj da... kroz prozor staviti. Ne, čekaj da te snimim, čekaj. Rekao si da ćeš 100% moći podignut. Ajde da vidimo. Hoće Istrijan uspjeti to. Ne tak, pa za ručku ga, ne, tu, drži, di ti je ruka. To, pa tu ga diži. Pa moći će ga dignut. A ništa. A nije, znao sam ja da ćeš moći. Vidi ga frajer kako ga ubacio. Dečki, bilo mi je drago, uživajte. Opa! Evo je tebi 5. Malo sa biciklima. Hajde. Ajde, uživajte, bok. Jao, kako ću ti prdnut u autu, znači ne vjeruješ. Šalim se. Znate kaj je tužno, Istrijan vozi prije mene. Ja još nemam vozačku. Gle ove! Vidi ovaj džip. Šta rade oni? Dečki, polako! A mi zezamo ljude. Ne vezi. Pa dobar ti ovaj autić. Koliko idem? Bang, 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 bang. Ljudi, upravo smo sastavili Dimi apartman na 4. katu, a ja ovo tu čudo moram nositi gore. Istrijan. Neka ti je za srednja, dečko. Ajde, par uzmi kacigu. Isuse Bože. Ovo 30 kg. Pa ne ga nosite, vuci ga. Kako ga vuci? Dobro, do tamo. Što ti nije lakše? Kad nema lifta. Ne. To čito je Ovo je da. Pa to ti je trening. To ti je trening, dečko. Free teretana. Svaki dan tako, evo ti. Sad imamo sjetlo. Super. I di je sjetlo? Čekaj, ima ja na mobitelu. Mogu ti moj mobil. A? Kaj je mobitel moj? Ti tako gre. 4 dan znaš. Čekaj, ne vidim. Evo planu dobro. Ovo se... I svijetli. To. Bravo. Hej. Koji je ovo? Ajmo teretanica. Koji je to kat? Ovo je 3. To ti bi 3. 4 kat. Kaj se smiješ? Hoću ja malo. Sad? Ne mogu više. Koja je vrata? Da. Si siguran? Da. I se zatvarim. Ljudi, frajer je napravio u jednom stanu 6 apartmana. Znači, gledaj ovo. What the hell? Kakvi su ovo labudovi?
Istrijan, to je za nas. Šalim se. Evo ga apartman. Room tour, kupovana. Dnevni, kuhinja, sve zajedno. Potop je. Prva liga. Ide mi na tavan odmah. Jel može? Stanjik je prva liga. Potop je. Ali neko se penio, vidi, gledaj. Neko se penio, vidi. Au. Dobre. Niš da spremimo ove stvari. Ali top je actually. Kaj su ovi se tukli po zidovima? Da vidimo kaj se vidi ovdje. A ne vidi se nič. Isus, pa 4. kat smo mi. Ljudi, 4. kat, stari moje, umro sam dok smo se popeli. Onaj prvi kat koji ste vi vidjeli, točnije, onaj kat di sam stao, je bio actually 3. kat. I još sam 1 kat se morao penjati, tako da mi nije dobro. Ali nema veze, sad idemo nešto fino popapati. Ne može Istro? Tako je. Znači, Stari. jedno čekam. Ajmo. Nisam nešto puno snimao, ali ovo je bila večera Istrijana i mene. Pogledaj ti frajera kak nas je sparkirao. Istrijan, pa kaj je ovo? To je prostorni parking, gospodine. Pa ja ne vjerujem, frajer ga je sparkirao, znači, ko da vozi ne znam kaj. Evo nas u Rijeci, ljudi moji. Još nismo došli do mora. Mislim, na moru smo, ali nisam pokazao da smo na moru. Istrijan nas je spasio. Stavio sam romobil preko noći punit, ali još uvijek je na njemu crveno svjetlo na punjaču i mislim da ili je slabija struja tu ili šta god, ili treba se duže još puniti, nemam pojma. Inače tu crveno je svjetlo na ovoj kocki. Dosta je bila topla. Vruća je zapravo. Kaj se desilo? Romobil, ja mislim da nije uopće ni do kraja bil pun kad smo mi bili išli. Mislim, prošli smo 70 km. Dobro, jest da smo imali uzbrdicu pa je tu uzimalo dosta snage. Koristio sam dual motore i to. Ali mislim da sam ga trebao prije ispraznit i onda tek stavit punit prije nego što idemo. Tako da mislim da sam tu grešku napravio. I imam fora ima ove NFT, točnije NFC karticu, s kojom ne trebate pisati šifru na romobilu da bi ga otključali, nego pogledaj, vidiš da piše šifru da upišem, a sad samo prislonim i on se otključa. Znači prošli smo točno 68 km, znači 70 km, piše da je puna baterija, ali to ću još morati testirati doma da vidim da li je stvarno to puno, jer ovdje piše, ali tam mi je pisalo na kocki još uvijek je punila romobil, što znači da romobil actually nije ni pun. Inače bi kocka trebala biti full hladna, jer čim završi punjenje, to znači da se ne grije više, tako da. Uglavnom to ću testirati doma i to ću vidjeti. Idemo se sad provozati po moru malo i vidjeti šta sve ima. Do Rijeke moramo uzeti nešto za pojest i lagano idemo kući. Tako da, idemo se provozati po Rijeci. Ovo će sad biti izazov. Kroz sve ovo se spustiti. Vidjet ćemo da li će to funkcionirati. Imamo još jako puno stepenica. I to smo riješili. Kada pališ dual motore, gledaj ovo. Nakon razgledavanja Rijeke, uspješno sam sjeo na bus i lijepo se vratio u Zagreb. Tako da u opisu samog videa imate kod s kojim možete dobiti popust na taj romobil. Također imate i slabije verzije i također ako želite nešto kupovati preko njihove stranice, koristite moj link. Time pomažete mom kanalu. Nemojte zaboraviti lajkati ovaj video, subscribe-ajte se za još brutalnog kontenta i pišite mi ideje šta da radim s ovim romobilom. Hoće neko utrkivati, pišite dolje u komentaru.